ndashimira ibikorwa mwakoze herukano mu kwezi kwa munani 2024 mukora fundraising ikomeye kugira ngo umukobwa wanje akore ubukwe bwiza. Mwakoze ibintu avuga ubuguna ariko mu magambo akuye ku chanza naje kurusha. Reka mbazi ibintu bitaha narabibwirije ejo bundi mu rusengero wa aho nyoboye umugore ngo tutambeze arambwira ngo ubona atangira kumvugiriza n'ubwiriza ko muntu iyo umuntu yumvise ku gihece niho nyine umunsi yumva. Sinaje kubashimira ko mwagize neza noneho aho jewe nabashimiye kabamvuye mu Bugande naje kubashimira Imana iyo yabashimiye. Alexi uko rafiki yangu mimi nimetoka Kampala kuja kuwashukuru sababu mmenisupport na harusi ya mtoto wangu ikaenda vizuri. Sasa Mungu yeye mwenyewe atatamuka nini. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndakubwira kalite ya matu. Sinzi iryo jambo ko ndumva. Ndakubwira kalite ya matu. Hiyo ndio nitaongea jioni ya leo. Nitakula kalite ya matu. Haba n'abantu bagira kalite. Haba n'ibihugu bigira kalite. Haba n'abakobwa bagira kalite. N'abahungu bagira kalite. Ariko ijuru ryazumye ngo ubwira abantu kalite ya matu. Shimimana. Hallelujah. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Shimimana. Amen. Shimimana. Hallelujah. Amen. Itumimana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza bituma imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza bituma imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza Imana yo mwijuru imana yo mwijuru Hallelujah. imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza Imana yo mwijuru bituma imana yo mwijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza umwami Nebukadineza arota inzozi ziyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli ziyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli ziyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izihishurira Daniyeli uwakunda kamcha ndetse kana muwana izahabu muruga
imana igeragereje umuriro. Daniyeli ntiyigeze yamukira Uwiteka Imana ye. Abe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza. Yayishigo vitare yara ijuru bingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse. Ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ishira ikuzimu kandi ntikurayo. Muzamure ibiganza bakigira amaboko. Hallelujah. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Ushimiye Imana uyu mugoroba ikoze surprise ikomeye. Uduheza kandi guhumeka bara. Abazi ko ariyo yabikoze. Bazamure ibiganza mbabwira ikintu. Daniyeli ntiyigeze yamukira Uwiteka Imana. Abe no mu byago yakomeje kuyiringira. Yarazi yuko ariyo yica kandi igakiza. Yaragije ubugingo. Imana ye yasaga n'iyamuhararutse. Ikunda ko bamujugunya mu rwobo rw'intare. Nishira ikuzimu kandi ikurayo. Nimuzamure ibiganza. Nange haleluya. Zibiri hari ikintu zikora. Haleluya. Murayumva neza? Nimundebere microphone naje mu kazi. Dushimiye umushumba. Representa na vice we n'abadamu babo na reverend n'abadamu banyu n'abana banyu, department zose z'itorero hamwe n'abakristo n'abakunda urusengero isoko ibaho. Abantu murindwa muri n'imfura. Turabashimiye cyane. Bumva ko mugomba kwemerera ijuru n'amatayo guhagarara kuri aka gatuti. Imana izi kugira neza. Uri muntu wese uri aha ngaha ibaho umugisha. Ndashimira ibikorwa mwakoze herukano mu kwezi kwa munani 2024 mukora fundraising ikomeye kugira ngo umukobwa wanje akore ubukwe bwiza. Mwakoze ibintu bikomeye avuga umunani ariko mu magambo avuye ku chanzani naje kubasha. Hari umugabo witwa Alex ngunda cyane uriya ubushize yarambamagaye ngo ko nditegura zagutumira ube kuri fure yanje nurangiza ubutumwa. None ga komeze witegura icyawe kivuzagikora ariko ikingiki cyakozwe icya none mumumfashirize dukomere Imana amashi kuko iri torero rifite abagabo b'amayerekwa cyane. Shimire ikorari y'uru rusengo harya Elshadai reka mbaramutse ariko rukiye kuri mwese zaba mbara
muri mu gukora ibikorwa byiza kuko byiza abo bujara abana bazora muri abagabo n'ababyeyi muri ubu kubitire korari amashi menshi kuko bakora neza. Ibyo amashimwe ndabirangije ariko ndoreka gushimira umuntu w'inshuti yanjye wavuganye ari Australia witwa shimire n'umugabo witwa Nyene w'umuyuda ari muri Amerika. Nye wavuze ngo uzaba wadukurikirana aho uri muri Amerika muri yo turimo nabo mwisharanye itoro rya posi ya isoko ibohora hamwe n'amatari urakwakira uko ayo ni amashira mwakongeye amashira. Nashimye ko mwabi kandi mwakoze reka mbahe topic turaganira kuri topic ivuga ngo ituro riravuga. Ituro rigira gute? Usome ibitabo bibiri abahanga bazi gusoma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 12 n'umurongo wa 3. Murongo wa 3 wahabonye Yesu. Reka dusome Urasoma kandi abami ba mbere 17. Abami ba mbere 17 n'umurongo wa 12 n'uwa 15. Ikaze gusoma. Reka dusome Yohana 12 umurongo wa 3 aravuga ngo Mariya yenda igice c'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane yasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyoti umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira avuga ati niki gitumye amavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene. Icyatumye avuga atyo kubabarira abakene ahubwo nuko yari umujura. Masemi yake yamekuja kwa sababu huyu bwana alikuwa jambazi mkubwa sana. Kandi ari we wari ufite umufuka w'ipiye. Huyo ndiye alikuwa anahusika na hazina ya safari ya huduma ya Yesu. Akiba ibyo babikagamo. Murekera aho ngaho Yuda ndito mutinde. Nubwo yavuze ndiyaretse ariko uwo mutipe yarumva. Yibaga n'ibyo babikagamo. Kandi akiba n'ibyo bamugira. Mujura mukuru. Abami ba mbere 17, 12, 13, 14. Ituro riragira kumve umuriro ko wasi ibintu nahomekewe muri bibasiga pima soma abami ba mbere 17. Abami ba mbere 17 12. Ariko nimara gutanga namwe abami ba mbere Wafalume wa kwanza sura yake 17, 12, 13, 15.
aho ahanyu usoma kuko wenda ndaza fata umwanya wo kwasobanura Luka ibice 21 umurongo wa 3 n'uwa yo mirongo 23 geze ku ule mjane ametoa mengi kuliko hao wametoa. Sukuma. Atuyeho yarategeye amatwi arakunguza. Mukomere ijambo ry'Imana amashimeshi cyane. Nise guye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye itegunise amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye imbaraga zawe nizo twisunze gusa nizo zituyobora nizo zigirira abera bose neza nizo zaduhaye kubyuka no kwirirwaho tugendera mu binyabiziga wagize neza abera baraha bose kugira ngo mwami Imana umve ingemu wagemuye kuvuga uyu munsi wa none ntaba ari twe ari we uhabwa icubahiro. Imbaraga za Isirayeli zimanuke, imbaraga za Isirayeli zisenye, imbaraga za Isirayeli ziridure, imbaraga za Isirayeli arizo zibanze. Lela lesiki talaban Omen yasikasho de tripas Ravenizasho de koti talaban Nezala kosi Ritasho de forum ergan La iza sapor Tuguhaye ikaze tugukomeye amashyi mu izina rya Kristo. Namukirizo umuntu mwisharanye mubwire ngo ijuru ryakugemuriye ubutunzi buvuga ngo ituro ije rivuga. Ndagenda gahoro gahoro nk'umwarimu none kugira ngo umuntu umve neza kubera ko ubutunzi ni ubwanyu ngo niko nahawe uyu munsi kandi mukanakomeza kutuzamura mu indi level byose nibyo ariko ndi mutahonga kandi ni muranga ituro riravu jambo ryitwa ituro rirumvikana mu Kinyarwanda ariko ni igikorwa cy'izina rigira ibikorwa kandi gikorwa n'umuntu. Ituro ntiryakora umuntu ahubwo umuntu niwe utanga ituro. Yakwitwa ituro utararitanga abaritanga ntibazakomeza kugira umugisha ariko wowe utaritanga uri umuntu nyine gusa. Hari amaturo y'ibyacumi hakaba n'amaturo y'imiganura hakaba n'amaturo y'amashimwe
hakaba n'amaturo yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ayo maturo yose atangwa mu gihe cyabo, ariko yitwa amaturo. Tega amaturo guha ubutunzi kandi ubutaha. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndakubwira kalite y'amaturo. Sinzi iryo jambo ko mbyumva. Ndakubwira kalite y'amaturo. Hiyo ndio nitaongea jioni ya leo. Nitakuwa kalite y'amaturo. Haba n'abantu bagira kalite, haba n'ibihugu bigira kalite, haba n'abakobwa bagira kalite, n'abahungu bagira kalite. Ariko ijuru ryazumye ngo ubwire abantu kalite y'amaturo. Amina, 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 usifiwe Jehova. Amina, 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 usifiwe Jehova. Munda mukiriza ati aravuga kalite y'amaturo. Ndavuga kalite y'amaturo mu nzira zitatu, uko ni inzira 14 izindi ndazisiga. Nono mwene data zabone kwitegura zaze kuzikorera finisari. Ariko uyu mugoroba ndavuga kalite zitatu. Mundega amatwi kugira ngo mbasigire ubutumwa. Paulo yandikiye ab'Iroma ibice 12 n'umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bye bishimwa na Kristo. Niko kwikorera kwanyu ukwiriye. Mbere yuko utanga ituro, we ubwawe ugomba kubanza kwitanga. Basi ndugu zangu, jitoweni miili yenu iwe zabihu takatifu yenye kumpendeza Mungu. Igihe utaritanga, tuzamenya no gutanga ituro ririmo kalite. Atange haleluya kanavuge kalite yangu. Nimuzamuri bikaza. Haleluya, haleluya, Hallelujah. Pasalale ma. Nanavuga ngo nditonde. Mana mfasha nitonde. Abantu bumviye ikuru neza. Nimuheze Imana icubahiro. Nimukomere Imana amashimeshi. Kalite ya mbere nituro rihagarika marayika w'Uwiteka agahagarara akagutegereza, ukaza kuritegura ukamusanga kiyahagaze. Kalite ya mbere nituro udiringana na marayika w'Uwiteka ukamubwira ngo muzehe tuve hano undinde hano ngende nje kuritegura ndiza. Abacamanza ibice 6 n'umurongo wa 18 no 19. Mundega amatwi baheze ubutunzi buri aho hantu. Lima kuvuga amagambo y'umugabo witwa Gadiyoni byatwara iminsi 18. Ariko mupfunyapfunya mvugemo amagambo atatu. Muheze Imana icubahiro. Ijambo rya mbere nuko ijuru ryamusanze ari mu kazi. Gukomera kwawe n'akazi, n'abagufinansa n'ukugusanga mu kazi. Umunsi utazakora Bibiliya ivuga ngo nzaha umugisha amaboko akora. Bisubiyemo. Number 1 kalite. Umugisha wa mbere wa Gediyoni Imana imusanga mu kazi.
abazavuga ko ukomeye nuko bazasanga uri mukora, abazakuzamura nuko uzabukora. Munda mukirisi umumbaza uzukora cyangwa ndukora. Amina. Amina, Amina, usifiwe Jehova. Amina, ya. Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Sema haleluya. Haleluya. Icyakabiri ni Imana kumwita izina. Imana ntizakwita izina utagize icyo uriko ukora. Imana izakwita izina kugira ngo ikonfaminge ikikurimo n'icyo wayukora icyo ari cyo. Wa munyembaraga we ugira n'ubutwari. Ni ukuvuga ngo imbaraga n'ubutwari Imana yarije guheza morale Gediyoni iramubwira ngo sha uri umugabo, ubundi ugomba guhabwa akazi kuko n'ubundi uri mu kazi. Ese baraguheza promotion ukora iki? Baraguheza inkunga ukora iki? Ni ya projet presence. Imana ibwira Gediyoni wa munyembaraga we ugira n'ubutwari, imusanze mu kazi ije kumuheza undi murimo. Ntiwahabwa umurimo, ntiwahabwa umudari, utagira icyo ukora. Ijuru ngo riragize rimusingiriza umurimo, rimusanze mu murimo. Isi izaguheza ibisubizo kuko yagusanze ufite iki? Ibisubizo. Hari umuntu utagiye kunumva ngo akomere Imana amashyi menshi cyane. Reka dange haleluya gere tube kabaririmba kugira ngo mvuge cyanga gatatu. Nimuzamurire haleluya haleluya. Bituma Imana yo mu ijuru Imizera imuhigi kugira ngo umwamini yabukabi neza. Okay, shawe maso duranga. Nimuzamurire bigaza. Dore bari abasore n'ukuri kw'Imana ntibazamuye amaboko. Erega ko murigirira neza. Nimwongere muzamure. Nimukomere Imana amashyi menshi. Icyagatatu ni umugisha wa Gediyoni wo kutarangara no kwishurirwa ubunini bw'Imana. Ba nyirarume ntibamutekereje kumubwira ko ari umunyembaraga. Igihugu cyatekereza kumubwira ko ari umunyembaraga. Isayo wasi ntiyatekereza kumubwira ko ari umunyembaraga. Gediyoni akachukua karandere ya Mungu na kusema huyu ameniita kama mimi ni shujaa tena mwenye nguvu, singomba kurangara. Yamamubwira ngo muzee tuve hano inze kuzana iki itu kalite yitu yo guhagarika marayika ugomba kurikora. Wabanje gutekereza ibintu ubunini bw'Imana kuco yagutekerejeho yakoze isi bose batarakora. Warangiza kubitekereza ukavuga ati singomba gucicika, ngomba kwinjira muri kalite y'iki yitu. Gediyoni aravuga hapachelewi mwanaume hapa, ni lazima nitoe. Reka nkubwire ituro ndiza rivuga utararita kandi ituro ndiritangwa utaratekereza. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ireba ituro rivuye ku mutima. Warangiza kubikora marayika yamahaga akubitaga yabaye waze kabatekereza mukore meditation. Umuntu w'umugabo ijuru ritumye marayika w'Uwiteka kandi mu isezerano rya kera yabaga ari Yesu we. Gediyoni haye mwene Yowasi usingano ari munsi y'igiti ngo abwiye marayika ngo tuve hano, igitekerezo cyawe kizakurura Imana yicara kuri cyangwa se Imana igutegereza kuko wabonye ubunini bw'Imana ibyo gukora. Tengeneza mambo. Igihugu cyaguha imirimo ndakubona ikintu uzamarira akarere cyangwa umudugudu cyangwa akagari. Ugomba guhabwa umurimo kuko igihugu cyabonye ko waciye amahuguru kikabona ukwiye. Noneho Imana ibona Gediyoni kuko yaciye amahuguru. Amahugurwa ndahandi yakoreye ni munsi y'igiti. Aho uri ni Imana ikurebe, aho ukorera ni Imana ibona. Icyo udakora Imana ndikireba ikureba kuko icyo nakoze nje kukurema yabona ukuntu utayikora ikavuga tereka mureke umunsi n'ugure wazakwetinge bamujanye rusororo. Kubera kuko Gediyoni atarangaye iramubwira tereka tuze kukuvuza ngo wa munyembaraga ugira n'ubutwari. Areba garandere y'Imana n'imvugo y'Imana yamavuge ngo ahangaha ndi harangara umuntu rekije kuzana itu. Kalite ya mbere hagarika marayika kugira ngo uje kuzana itu umuzimani hakiri mu gitondo.
umuriro watse neza kuko numva ategura umwana w'inda w'ihene ateka n'isosi. Ninde mugabo kuva aho twabaye wigeze kwikorera ugwabya rw'isosi n'inyama ngo arangiza zishire marayika w'iteka? Ninde wari wabikora? Ituro rya kalite. Bagediyoni bari benshi muri uwo mudugudu, ariko Gediyoni umwe ni wahishuye. Ije gutangaza uyu mugoroba none, nturebe ibyo abandi bahishurirwa, reba ibyo uhishuye, kuko nutanga ituro rivuye ku mutima, Imana n'igihugu. Nicyo cyatumye dusoma Bibiliya yavuze ngo muri abo bagore bose ngo umugore w'umupfakazi harimo n'abandi bapfakazi ngo ahita atanga ituro ngo arakunguta. Umuntu ugukunguta amakiriro yiwe yose aho yarari aho agomba kurya akamarangiza abakire, Imana ndiyabavugaho barangiza wenyine gusa abari uko. Amakuru nayanga tangira gwishuri gutanga ituro rifite. Matayo no fatarari reka ngwazi ibi bintu bitaha. Narabibwirije ejo bundi mu rusengero wa aho nyoboye umugore ngo dutambeze arambwira ngo kuko natangira kumvugiriza n'ukubwiriza ko muntu iyo umuntu yumvise ku gihece niho nyine umunsi yumva. Uwo ni we wambwiye kandi sifite isoni zo kubivuga kuko yarabindi. Sindi ko murata siko ndivuga n'ibindi ko ndavuga kuko yarumvise amenya gakintu ampituro arambwira ngo reka nguhituro. Uyu mugoroba n'uwawe tanga ituro rya imusanga komera Imana amashimeshi. Korera Imana ntaruhombo rurimo, gukorera Imana ntaruhombo rurimo, ukora ubikunze maze wirebere, ukora ubikunze maze wirebere. Itangiriro 18 umugabo witwa Ibrahimu ngo arangize nawe ngo ahita akora igikorwa cy'ituro ririmo kalite. Umugore we ntiyayishurirwa ngo arangiziwe ngo arikora kubera kwitegereza neza. Ugomba kuba mu rusengero ukamenya ibyo ugomba kwitegereza bito, ukaba mu rugo rwawe ukamenya ibifi, ukaba mu gihugu ukamenya ibifi, kuko ari ugomba kubikiza ibitarazamuka bikazamuka. Kuko iyo utarangaye uzubikiza kuko ari wowe gisubizo muri iki kinyejana. Kubwira aya makuru umugabo witwa Abraham ngo areba abagabo bose bahoraga bakibiwe yabeshuriwe ko abagabo batatu yama bahagarika arababwira ngo nyamuneka ndabingi timuceho muci wawe muci waje byibura mu mwana kumazi yavuga ikimasa yavuga n'amata avuga amazi ari bari abantu ngo ageraho ngaho arababwira ati nyamuneka mucane mu rugo turebe ko twategura n'ibyo kurya. Nisyo y'ijuru n'abagabo batatu mwisazaro rya kera, uwa gatatu yari marayika w'Uwiteka ari we Yesu. Ngo arangize baramwemerera ngo bagere mu rugo, ntiyabwira umugore ngo abana abashitsi tubategure, abwira umusore wari ushinzwe igikorwa cyo kubaza amaturo, wewe injira ufata ikimasa wa mudamu nawe uje mu gikoni umurira ngo barangize ngo bavuga umuti ngo bazana n'ibyo kurya by'umuti w'Abanyisiraheli ngo bazibana abamarayika. Iyo sadaka ya kalite izikora ikintu gikomeye. Iyo wayikoze ikora ibintu bitatu. Icyambere yishura amabanga aruzi bakayagusengera. Icyakabiri umuriro ni mwezi manishuri. Ndabivuga mu Kiswahili inakupea kibali. Kibali ni kimu kinyuka kibali. Urusha nuko wawe uburenganzira nuko iyo utanze ibyo kurubona uburenganzira kubagusuye no kwijuru
no kuri data umwana n'Imana n'Umwuka Wera. Uburenganzira ubona ikibari, ubona uburenganzira kubera iki? Kubera iryo tu. Icya gatatu rikora riguheza icubahiro, sadaka ya kane. Iyo uyita ubona uruhusha n'amabanga ati tugiye kurimbura none Abrahamu ngo ababonye umugisha, ababonye umugisha, ababonye umugisha arababwira ngo se musanzeyo umukiranutsi aba nabamwe murimburana, ababonye favor. Nta kindi cyatumye abona favor, ituro rifite kalite. Akamubwira ikintu tunaniye muri iki kinyejana no gwishuri granani mbisubiye mu nduga ishuri gwibyo abandi bayishuriwe mu gukorera Imana uzovishuri wowe nurangiza gwishuri wa muzamu vuze ngo icyambere bikora ayidata we rigwaza ishubahiro bikaguheza uburenganzira. Iyo umaze kugera muri ibyo bikorwa amabanga yari kindi urayamenya. Gediyoni yabanye n'ibigirwamana ndiyamenya kuko bifite consequence, ariko umunsi yatanze ituro Imana imuheza ubwenge bwo kumenya kuko mu muryango wawe harimo ibigirwamana zasanye umuvumo. Impamvu hari ibintu utarayishurirwa mu muryango wanyu bihari bikomeza kubakurikirana bigasenya ubuzima bwawe, nuko utaratanga ituro rifite kalite. Ariko umunsi uzarirekura Imana izamanura feba y'ubwenge, umenye ibihaye bipfa uwereye muri pase ukageza naho urubunye uzabimenya. Gediyoni ngo arangize Imana inamubwira ngo kwaso hari ibigirwamana, ariko imisi yose yabaye ntiyigeze abimenya. Ariko umunsi yatanze ituro ryo guhagarika marayika witeka ijuru ngo riramubwira ati heri wanyu ngo ahitarema komite y'abandi 10 bafyagiye abajinga b'ibigirwamana, hanyuma igihugu kira nta wundi uzakiza igihugu. N'umunsi uzahishurirwa ugatanga ituro rivuga bifite kalite. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Muzamuri bikasi. Mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama imara. Eliya aho twasoma avuye aho Imana imugemuri, agemuriwe n'ibikona. Imvugo y'Imana iramubwira ngo ugende Serefati, yamubwira kapasite y'uwo mugore w'Iserefati w'abandi umupfakazi uko angana mu buryo bwo kumuzimana, ariko iramubwira ngo gende Serefati. Imana bati ngiye kubaheza ubutunzi hano mutari muzi n'abishuri w'ejo bundi ndi ku musozi nimusenga Imana. Ariko igitagaza imyaka yose pagaritse imvura, noneho Imana aje ku kagezi, Imana iramugaburiye, noneho ibyo kurya birashize, siposa ninde n'Imana iramuhoriyase genda Serefati, mureke tuvugane uyu mugoroba neza. Nimwese Imana ishubahiro sama ntimubwiyaga ngo Serefati urasanga hari inyama zoke nizavuyemo avuye urasanga umuki igitagaza kiraba umuntu avuye muri edikota yo kugaburirwa n'Imana, yisubiye kumubwira ngo aho avuye niyo yamugaburiye none iramujanye ku mupfakazi. Eshero y'umupfakazi, agaciro k'umupfakazi namwe murakumva ukuntu babasuzugura n'ukuntu babatuka n'ukuntu babariye ibyanyu n'inka zimwe baraziriye. Noneho Imana barivuze umuntu uhagaritse izuba n'imvura ndiyagwa, noneho Imana iravuze ngo genda ku mupfakazi.
narashuri mana warambishuri ni mu bintu nashuri wa 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 wa. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Indirimbo zimaze amezi 6 ziri kuri YouTube. Kuni murazifata. Tone indirimbo. Nimutegerere. Ituro riravuga. Kalite y'ituro ya kabiri ni ituro yuzuza ikigega cyawe kigakomeza cyawe. Kalite ya kabiri ni ituro ryuzuza ikigega cyawe kigakomeza kikaguka. Ariko mwumve kiraguka bihereye ku magambo abiri. Cyambere wumva ijwi ry'umuhanuzi. Namba 2 ushire mu bikorwa. Nikesa zanira amazi zanda genda utegure n'umutsima. Mama umugore w'abandi basigaranye agapfukangana no kurusha. Ngaye mu abagabo mwe muri aha bimfura. Ninde muntu wobwirwa ngo sigaranye n'agapfukangana no kurusha ngo turye n'umwana wanje twifire wose urakuvuga ijambo. Elia yamavuga ngo sikiliza mama enenda ukatowe sadaka mimi nabii ninaongea. Agaciro ko kumenya umutamvyi no kumenya ufite amavuta kukurusha no kumenya kuko uyu ni general uyu ni colonel uyu ni major umunsi uzabimenya uzagirwa umugisha. Ariko bukidu utaramenya ko hari ukurusha amavuta gutanga ituro kwawe kuzaku bara. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anakutamani wewe mama. Jipange sawa sawa. Macho yako mbele. Hatua 10 mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Nimusamwe. Amen. Macho yako mbele. Hatua 10 songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Macho yako mbele. Songa mkanda songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Nimusamwe nikasa. Haleluya. Macho yako mbele. Hatua 10 songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Macho yako mbele. Songa mkanda songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Yame ni mutagaga amatwi kugira mbabwire ikintu nashuriwe kuri iryo jambo rizarituma ikalite ya kabiri yo kwaguka mu buryo bw'ikigega mu buryo bwa finance. Iyo watanze ituro rivuga amagambo abiri n'ukumvira umuhanuzi ukumva kumvira ukumva kumvira ukumva mvira kumva mvira ukumva. Tangazo, sikiliza tangazo. Sikiliza mambo hapa. Kurekura si wewe rekura. Nao uwuzuza ibigega si wewe. Nekarivuge tanga wewe. Nao ukumugisha si wowe bishinzwe. Kandi numara gutanga reka kugenda wakurikirana ngo seriri ya turo ikori. Macho yako mbele. Hatua 10 songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Macho yako mbele. Funga mkanda songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Munda mukirizo mubwire ngo wowe uzutanga gusa ibyo kuzuza aho wakuye si ibyawe bifite ubishinzwe.
tangaza mambo. Kanezerewe amata. Turimo gutanga amaturo mutuzo ukunda zagenda. Wewe tanga ukunda zagenda ndibigushinzwe. Numara utegereze kwikigega kigera gute cyago. Umugore arumva arumvira. Hariho kumva hariho no kumvira. Ushobora kumva ariko ntiwumvire. Aringala sangalale pendela le sanda ingangala kangaya sikalo. Hey. Bega sante ziza ko gutinza umuntu. Angala sikakale. Barangise arakarangisha mu masaha asanga biruzu. Aradashe biruzu. Aradashe biruzu. Mpamvu yahuye n'uwo mugisha. Kalite ya sadaka inapanua kagala zako. Kalite ya sadaka, kalite ya sadaka. Ubwoko bw'amaturo cyangwa niki? Kalite niki mu Kinyarwanda? Ubwoko bw'amaturo. Nuko kalite birumvikana mwese muri abafaransa. Nuko uzabutubika igega cyavuga. None abantu bakazavuga amadolari ndazavi wawe, amahero ndavi wawe, amapaundi ndavi wawe. Uzugenda kuversa buri cyumweru n'icubese. Uriya mugabi we ntanyatsi zimubaho. Oya yatanze amaturo afite kalite. Yarumviye arumva arumvira. Yatanze nta bintu byo kwirirwa kurikirana. Imana ngo yamivuga ngo kugezaho umunsi imvura izagwa abantu bagahinga bakeza. Niki kigega kizaba kivuyeho hanyuma umwimbo ubone kuza. Nimureke gukina n'Imana. Imana si cyo kibazo. Nitwe twabaye ikibazo. Turatanga twarangiza ngo nije umugize. Wowe uramugize wowe. Iforoma yamuforomye kuva yavuka wari uhari. Aho yavukiye mu murenge wabuze atitanga n'abandi. Ni wari uhari. Inyamagabe ndi wari uhari. Kimirongo ndi wari uhari. Ngo nije wowe uramugize wowe. Wowe ki koma. Wowe uramugize gute? Itangaza kira ngo nitwe wawe nimwe mumugize wawe ngo nitwe tumugize. Itangaza kira amata yamoye n'amashereka yose nyokodi yarahari na bene wanyu ndi bara ngo barangize barakura. Bashobora kuba barakuze muri situasiyo idafite umurongo, ariko kuko ari mu iforoma y'Imana amaze kumenya kumva no kumvira aritanga ku murimo w'Imana. Imana iramuzamura, imaze kumuzamura ufite imbaraga zo kumugwanya. Waza mu ijoro hari umugabo muri hejuru, waza kumanywa hari umugabo muri hejuru, waza mu gitondo hari umugabo we uri mu hejuru. Amavuta yasizwe siyo wasizwe. Wanda yere ngo sinumulisansi. Reka mubwire inumwe imirimo zakoze nta muri sansi wari uri. Ubimenya nibwo buzima Isamba Moradashira. Kubimenya nibwo buzima Isamba Moradashira. Umupfakazi abana na Eliya imyaka yose ikigega daha bakari agafu ituro ryo kukiganza burusha sadaka inonge. Reka tange haleluya zitatu zigarura abantu mu kibanza cyo kumenya gutanga ituro rivuga. Nimuzamuri bikanza. Haleluya 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 saba hey Eliya ngo arangize ngo abone imbaraga. Iyo twahuye na bene iryo tu tugira imbaraga zo kuzamuka Karumeli, tukagira imbaraga zo kuranya no guhimbaza, tukagira imbaraga zo gukora. Iziriya mbaraga zose muze urebe imyaka ye ngo aracyari ko atarama igitaramo. Abahungu bafite 17 bakajana nawe amateraniro atangiye n'abandi batarayishurirwa. Ya jambo Paulo yavuze ngo mutange imibiri aracyari ko komandinga igitaramo kikagira umurongo. N'abantu bafite imyaka 17 bakananirwa komandinga igitaramo. Umuntu yaririmba agasa kaho
bashize imyumbati mu kanwa yananiwe kwikasha ariko urebe uriya muze ngubwire nugira umugisha ukagera muri iyi myaka ya muze uzabagize umugisha nukuvuga ngo umugisha we sante yorwara na malaria ndiyobona hirya ishaho nawe uri mu rusengero ntuhimbaza uri mu rusengero nturamye uri mu rusengero dutanga icyacu uri mu rusengero dutanga amashimwe uri mu rusengero turashigikira imfubyi n'abapfakazi nurangiza ngo pastor mudusengere Imana tugire neza ihere kuko natwe ko tugira imbabazi se tugasenga ngo nubu ndurasubizwa udasubizwa ibyapfiriye kuri bipfira kuri wewe kudashurirwa ngo umenye icyo ugomba gukora agafukangana n'ikiganza gatuma Imana yuzuza nimba ushaka ko ibyawe bikomeza kuzuza rekura icyo ufite n'umutima Imana yagushizemo kuko ndaturo ritori habaho karite y'ituro. Umukobwa witwa Sifa w'umugogwe ari Gisenya hangaha ni hano ageze mu bana babiri umunsi umwe atanga ituro aratuzimana bari kumwe n'umugabo witwa nuko ino hano bakubona asandi kuri hano we muza mumvire bazanye amazi Imana kugire neza no uyingira bige umuyumbi utaramirima twari turi kumwe bari bafite ministeri yitwa ngo ni nayo dore nguyu kugira ngo Matayo azavuga ibintu ngo bavuga butumwa nabaza bakabya turabagabo bakukabya wabona umugabo ufite abana barindwi abigisha akora n'ibikorwa umurevera ngo naje gukabya muzi ibyo ngomba gukora se ndabifite ngomba gukora mu gitondo n'ingoro ijoro n'amanywa baturi kumwe Sifa imyaka 18 adafite umwana iby'Imana ndi wabibona ku busa hari ituro rya kalite rivuye ku mutima watanganye urukundo rizarigeganyeza Imana igakuraho ubugumba oturangiza azana amata utazuyamwa nuko tukureke ugomba gusengerwa kuko utamwa amata n'ikindi kibazo kwisi ngo arangize atagura n'ibiryo byose muzi bazabazimana umwe nari mvuye ikambara dore nguyu ni wari mu gikoni ngoma tugira gute waje kuba gasa munani Imana yamivuga kuri Sifa iravuga ngo si ubugumba burarangiye umugabo wiwe yari umupagani amukubitaga buri munsi akamubwira ngo uri umugore nyabaki ariko icyakweza abana bava mu ijuru nande n'amata ibiciye mu ituru ry'iki amata Anzurake kugenda shira mu gisirimba shira mu gisirimba
ukazigira nkomeze Imana kubera amata umudamu wayishure kugabura umukozi w'Imana reka mabwire iyo tubaheza ubutunzi bw'ijambo ry'Imana batuje kubabwira principe y'amahame y'ijuru uko si wowe wa mbere Yohana igice cya 3:16 Imana ikora umushinga wo gutanga uwundi muntu wabikoze uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Reko muri rasa vuga ya magambo ndi muri kalite yakangahe yakabiri ituro rya uriza ryagura ikigega ryagura ikigega gusa ryagura n'imbago zawe rikagura urubya rikagura ubwe ndamanutse Bibiliya iravuga ngo Ana ngo abona kuko ari wowe wikerereje ushobora kurwara indwara yo kwikerereza kuko Imana ndi yakuremye ngo ube mu bakerererwa yakuremye uba mu bantu bari simati kandi tuvuze simati ni mu mutwe no mu mitekerereze no mu mikorere sitatange PPC partire de vosani ansika ngo arangize aravuga ngo igihe ntinze hano irama kirahagije ngomba kuzamuka ahantu hariho password iri muri jewe ningira icyo nkora ituro rigomba kwagura ngo arangize asigaye Samuel Imana iravuga ngo reka kubwira amatungo muyafite amashumu yafite ariko ubwo size ya Samuel ngomba kugira ikindi nago reka nkubwire kongereye abandi bana babahungu basanga Samuel batatu babe bane n'abakobwa n'umukobwa nawe asubira agendeho nukuvuga ngo Imana yo mwijuru ihita yongera Samuel abandi bana Samuel asigaye Shilo ariko imuheza abandi bana bangahe batanu kuragira ngo bishimana uzabibona gusa kuko uri muremure ndo kubesha ngo kuri inzobe ndo kubesha ngo kurangirije kuri Yerika ndo kubesha nakitse ariko kwima ikintu cyose uzabona nukugira kalite yiturutanga rikavuga aho ubona tuba mu mugisha tukaba mu munezero twavugana n'abashumba ati karibu abandi bakadutumira nakitse ariko kwima kukwezi kuva mu kwezi kuri nowe nari bifite ubutumira 14 bwose ndabuhagarika kubera ishingano ndabugera ngo nta mwanya ntabwo ari uburebure no kwiga cyane ariko turimo kubera kwitanga Imana ikadusingiriza ayo mavuta bizareka kubivuga aho navukiye n'ejo hasi mu bibogobo yasitara kurukima n'imujuru sinohabwa gatuti ariko kubera Imana naritanze mu murimo wayo isingiriza ijambo n'ubisi kirankurikirana ntabwo ari ubuhanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icubakiro igitumye ukiriho ko babika abandi bashyingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bituro mbese iyo ubirebye wowe ukibaza iki reka baho ubutunzi ikiza gituma Imana ivuga none ikongera ikavuga ejo nta kindi n'itungo amakuru nayo umuriro urasa muri Uru y'Abakaludayi ibwira Iburahimu ngo nza ugira iki umugisha watandukana na Loti atanga ituro 13:14 iryo Imana cya kindi yavuze itaragisohoza 25 iratambuka igendana na Iburahimu itarasohoza bagara mu myaka 90 Imana ifite muri santa ibona kuvuga ivuga yagize gute atanga ituro riri kalite ngo arangize akiritanga gute yamivuga ngo mu gihe kiki ariko muri Uru y'Abakaludayi yari yavuze Imana ishobora kuvuga none ariko watanga ituro amasezerano yawe akama yihuta yose akagukurikirana ukazugenda winjira mu bisubizo kubera ituro ntangaje muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ituro umaze imisi utanga Imana yihutisha ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo kanangirize kuri iki kintu kalite ya gatatu
izituma imana ivuga. Nimuheze imana icyubahiro, nimukomere imana amashyi. Kalite ya gatatu ni ugutanga ikintu nturebe agaciro kayo ukakirekura, utarebye agaciro kayo. Nimuntege amatwi. Yesu ngo bari iwabo na Lazaro bitegura Pasaka, hazamo umudamu witwa Mariya ngo azana amavuta yaguraga denariyo 300 munuze. Ariko naratangaye abantu gutekereza, abahanga babiri baravuga ngo na amavuta ashobora kugura agahemba umukozi ukora muri guverinoma y'u Rwanda muri ico gihe umwaka wose 12 mois, amezi 12. Ayo mafaranga yatanze niyo agomba guhemba umukozi. Ngo arangize uwo mugore yareba agaciro kayo mavuta yamayazamukana, ngo arangize ayamena ku Yesu birenge, afata n'umusatsi wiwe baramuhana. Yuda ngo arangize atangira gusakuza. Umunsi uzabona utanze ituro abandi bagasakuza uzabihorera. Dimansiyo yabona ugusakuza, ariko dimansiyo yawe ni ukurekura. No kuvuga abazavuga ntibazareka kuvuga, ariko dore uzuvuga iyo avuze bose baza baceceka. Yuda yamavuga ngo igitangaza kiraba, ba Yuda n'ubu baracyariho. Nugira neza baravuga, ukora neza mu muryango bakavuga, wakora neza mu makwe bakavuga, wabaye musi bakavuga, ngo nawe azakabye, nawe agenda uzakabye, icyo wanya kurusha uzoza wemera. Warangiza watanga itwererano, ngo nawe ngo yarasaze, ngo azavuga ngo kugira ngo bamurebe. Reka kubwire, iyo ubona uwanya kurusha ikintu cyo gukora agatanga ituro bivuye ku mutima, tureka amakomantere kuko byarakunaniye. Ba Mariya bari benshi, ariko uwashuriwe n'umwe arangije kuyatanga. Yesu aravuga ngo yakoze igikorwa gikomeye. Nimugende mwinjire mu ijambo ryotuma ibyawe by'agaciro utabona kuko arivyo biremereye. Umva ikintu Mariya yabonye, yavuze ko ningumana ya mavuta simbona iby'agaciro, kuko agaciro ni uwandemye, kandi nda jambo nda Yesu nta marayika nda wundi, bose n'umwe. Reka njane ibyanje n'ibikeya umwaka wose se nabijya bikarangira, ariko Yesu navuga ijambo arahindura systeme kuri jewe n'abantu bamenye kuko nanje nagize gute yakoze igikorwa. N'abantu nibashake ndi babimenye, ariko shakisha ijambo ryotuma Yesu avuga. Makubisa kaka sinaje kubashimira ko mwagize neza. Noneho aho jewe nabashimiye kabamvuye mu Bugande naje kubashimira Imana iyo yabashimiye. Alexi, uko rafiki yangu, mimi nimetoka Kampala kuja kuwashukuru sababu mmenisupport na harusi ya mtoto wangu ikaenda vizuri. Sasa Mungu yeye mwenyewe atatamuka nini? Yuda mwavuze nduru, Yuda tibazare. Ngutangarisha niri tangazo. Wowe vudukana umuvuduko wo gukorera Imana, nababwiye ngo ubyuzuza aho bivuye si ibyawe. Tanga wewe hanyuma uwuzuza aho bivuye hari umugabo ushaka kukuvuga n'umuntu azagira limite, ariko Yesu navuga ko utanze azagucira inzira hatari inzira haboneka inzira. Burya Sifa nari namurangije nani? Sifa nari namurangije. Nari narangije Sifa. Nimukomere Imana amashi. Ayitasama abyara umwana w'umuhungu, kandi Imana iravuga ngo zafite ikibibi. Ushimira Imana izitanga n'ibimenyetso nubaraga, ariko Imana ngo azakubagana azoza amenya ibirahu tukamukubita. Kandi mu bana bakubaganye niwe wa mbere yitwa Edi, umuhungu ufite ikibibi. Arangiza Imana ngo ntukamukubita, n'umukubita azapwetinga agenda. Ku myaka 18 uri n'umwana, Imana igomba gutanga oda izi kuvuga niyo ya mbere. Ubu nyine ndagera nimbageze muri batatu, ejo bundi bangahe? 2 n'umukobwa nakitaga kubera akajerekani k'amata ituro rya tubabwiye bari muri Bibiliya, tubabwiye n'abandi bakoze hirya Igisenyi, ntabwo ari
abona abandi bafite umuvuduko wo gushira bagakorera Imana kalite y'ituro ryabo bituma ubuzima bwawe bukomeza je kubera kwitanga gukora Imana sinza ndwara sinzi abandi zaba ngo malaria yabafashe ituruke kwana abandi ngo barwaye makonyanga ngo imiti zibarya inje ngo abandi ngo igifu cyarasaze nikibasarane ariko kwa mata yo ndi musi kiza ahunga nukuza ngakubita ibishimbo byaza katse umuriro amata yakarya turi muri Yesu ubuzima bwose buba buri amina nuba barahanga ngo igifuko kira hindura system hari umugabo uzuvuga ibintu byose bikaranga hari umugabo uzuvuga indwara zigasohoka hari umugabo uzuvuga ugakora ubukwe hari umugabo uzuvuga ukabona visa bitakugoye hari umugabo uzuvuga abana babakigana n'abaministre muri Amerika hari umugabo uzuvuga ibintu bigahinduka abantu banze kubihindura ariko bigahinduka nyamoneka ni mutangi ituro rifite kalite ni mumara kuritanga hari ibitangaza muzabona mutarabona ni mureke gutunga kudashurirwa ni mutunga gwishurirwa kugira ngo ibyo mukora bibavuganire byagura n'ibikorwa byanyu mukora muhaguruke yandirimbo yanyu ya Shaddai purchase yandi mwarirenze mu myenda nziza cyane cikamo abera ibo nkabayirika gira dusenge uzaba ari umunsi uhebuje kw'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhebuje kw'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhebuje kw'iherezo ry'amarira abera tuzaguruka umunsi umwe tujye mu ijuru yego twisangire Yesu wacu wadukunze abera tuzaguruka umunsi umwe tujye mu ijuru twisangire Yesu wacu wadukunze uzaba ari umunsi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhebuje w'iherezo ry'amarira ngiye gusengera abantu bahize imihigo ariko kugira ngo barekure umutima warabaho abantu bategura gukorera Imana ariko bagahura n'imbogamizi tambuke hano imbere tubasenga uzaba ari umunsi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi uhebuje w'iherezo ry'amarira uzaba ari umunsi we uzaba